3 of the top 7 officials elected by yourselves are women. Mengameli we-ANC losanza kukhethwa ihlandla lesibili lekuba ngumengameli walenhlangano leminyaka lesihlanu letako Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yekuvala inkomfa. His responsibility on their shoulders is to make sure that they do not decline our votes. Uqoke njengesihlalo we-EFF eLimpopo Chilize Aniki kwathi Rasi Mayepa waqoka njengelisekela lakhe. Sihlabanise ibhola letinyawo sase-Argentina Lionel Messi sifike eveni laso lekudalwa lihlathi livakashele tindlebe. Kupnaku plus finyelela khona simlingelele bukelisi kwamukele Tindzabeni tesiSwati le-State Platform la SABC 1. Mengameli we-ANC losanza kukhethwa ihlandla lesibili lekuba ngumengameli walenhlangano kuleminyaka lesihlanu letako Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yekuvala inkomfa yalenhlangano lethethe emalanga lasihlanu eNazareth esifundeni salapha eGauteng. Akhuluma kokugcina kule nkomfa lethathe emalanga lasihlanu, Ramaphosa uthi ikomiti lelibuke kusebenza nekuhlala kwale nkomfa lithethe isinqumo sekuthi le nkomfa ihoqe kudzimade kube ngolomnyaka lotako mhla tisihlanu ngenyanga yaBhimbidvwane. The steering committee has decided, and you've approved and decided as conference to accept the proposal from the steering committee that we should adjourn and not end but adjourn this conference and to continue our work on the 5th of January. Ramaphosa uthi inhlangano lebusako itibophelele ekuqinisekiseni ukuthi iqhamuka netinhlelo tekuthuthukisa umnotfo wasemaphandleni nasemalokishini. We've also decided that we will embark on a number of other interventions to ensure that our rural areas and our townships become areas of economic activity. Akhuluma elidzabeni lekuthuthukisa abantu labasikati, mengameli we-ANC uthi ukuqokwa kwabantu labasikati labathathu etikhundleni letisetulu talenhlangano ukhombisa kona ukuthi kunengqubekela phambili. Uthi nanoma kunjalo uphoxekile ngesibalo sebantu labasikati lesincane lesihambele lenkomfa. We must welcome the fact that 3 of the top 7 officials elected by yourselves are women. Ramaphosa uthi ukhathatekile ngelidzaba lekuqashwa kwebantu etikhungweni tahulumende ngenxa yokuthi bahlobene netiphathimandla taleso sikhungo. Uthi kufanele kuqashwe abantu ngenxa yokuthi banelikhono lalomsebenzi. People must be appointed because they have the ability, the capability of serving our people, and that must be the standard. Avala inkulumo yakhe, Ramaphosa ugcizelele ukuthi kumcoka kube nelibumbano kule nhlangano ngenhloso yokusebenzela abantu bakuleli. Ingivuselelo lubisi eTindzabeni te-SABC eJozi. Bukhethiwe pholo lobusha benhlangano ye-ANC kanti-ke sibuka lokwendekile siphindze sive nemivuyo letinye titfunya lebehambele lenkomfa. Isihlalo ANC lophindza wakhethwa ihlandla lesibili kwetemandashe uphawule ngobabede kwalomele KwaZulu-Natal kulemalunga lasikhombisa setulu lagcoke kule nkomfa kuholela iqembu leminyaka lesihlanu letako. If KZN is not on the top 7, it means that their strategy didn't fit the conference and therefore they lost out. Kanti-ke isihlalo walenhlangano KwaZulu-Natal esibonisa Duma uthi konke lokwendekile ekugcineni kuphumelele i-ANC. Kuphumelele i-ANC njengamanje i-contest ifikile yadlula sicabanga ukuthi ubuholi bazokwenza sure ukuthi buyadila nendaba ye-factionalism. Ubuholi buzodila nendaba yokuhlukana kukhona ku-organization. Isihlalo we-ANC Limpopo Sten Mathabatha ufike kunkomfa sekahamba lonyawo emva kokuthi avete ukuthi baphansi bemkhankaso wamengameli bangavumi kusekela amagama abantu bekade aphakanyiswe eLimpopo kungena ephulweni balenhlangano. I told myself, Stan, you can't take a decision here based on your heart, what your emotional feeling is. Take a decision that is informed by your brains. Do you want to dump the mandate of the province of Limpopo on 5 people because you want to salvage what you like?
inokugotongwana lokulomnye utithunywa ethambile ngomfa uthi kuphinze kukhethwa kwemengameli Cyril Ramaphosa kusho ukuchubeka kwemsebenzi bese uvele uqalile. The investment community wants policy certainty to the extent that President Ramaphosa has been re-elected. It provides them with that continuity. Njengoba ingomfa ivala lomuhla nepholisi ebukhethiwe lokumcoka lubumbana legilo lotawuqinisekisa kuqhutshwa kwemsebenzi ngendlela engiyo lekinto lekulindeleke ukuthi lethethe inguquko entwente abantu bakuleli. Tindzabeni SABC nguSidumo Dlamini eJozi. Kanzi-ke kuchubekela embili nalendzaba yenkomfa ye-ANC sinemhlatiwe tepolitiki lotimele Mbumelelo Mkhabela. Mkhabela, asikubingelele sikwamukele etindzabeni tesiSwati. Siyabingelela msakazi. Mkhabela, litsini luvo lwakho ngenkulumo yekuphetsa inkomfa yemengameli Cyril Ramaphosa njengoba labanye bakhala ngekuthi uyethembisa kepha ke yakendi? Well, mongameli lana ukhuluma njengemuntu lo atimisele kakhulu ukuthi ufuna ukuchubeka azame taba leti theni kuze ukuthi ende kube khona lubumbano lapha kule nhlangano yakhongolose. Siyambona lana ukhuluma nje sengumuntu loqinile ngoba phela uye wakhethwa ukuthi achubeke ahole. Kanti futhi nalabantu laba atawuholwa nabo labasikhombisa laphana ngithi nje labasithupha yena abe wesikhombisa lahambisana nabo kulesigungu lesikhulu sekuhole ANC. Bantu lengathi mhlambe bahambisana naye kakhulu utepolitiki nangalendlela futhi afuna ukhola ngayo ANC. Ngakho ke kuvala kwakhe kule nkofa nale nkulumo yakhe leyithule lapha kule nkulumo yakhe ngalesithathavalwa kusho kona ukuthi utimisele ukuthi utawuzama ukuthi kube khona lubumbano lapha kule nhlangano. Njengoba ke selikhethile iANC lithimba layo lebaholi bayo lekusigungu lesetulu lesolo ke sihola ngumengameli Cyril Ramaphosa ingabe kusho ukuthini lokuphindwa kwebaholi kule nhlangano? Ngiyacabanga ukuthi uma ubuka lo akhethe ukuthi abe ngusihlalo weANC Gwede Mantashe lokho kukhombisa ukuthi isupport yakhe emongameli iyachubeka ngoba ngulomunye umuntu ovele ehamba phambili ekusupporta mongameli. Na kusokona ukuthi mhlambe nakuhulumende inhlelo letiningi le ANC bezama ukuthi ithi ithambize phambili iyachubeka. Kanti futhi mawuthi uyabuka la ukhethwa kwebantu abafana nabo Mbalula sikile Mbalula kangu minister nyalo sokumele ukuthi aye eThula House ngalokuphelela ayohlala khona. Naloko kuyasho ukuthi laba abantu labahamba phambili bahamba na Ramaphosa utawukhona ukuthi achubeke nezinhlelo zakhe ayaphambili. Angeke asitimiselanga ukuthi sibe tingalo kumongameli ukuthi akakhona kwenda lokhu nalokwa ngoba akanayo isupport. Nyalo unebantu labathembako kulesigungu lesikhulu seANC. Sekumele ukuthi kubonakale ukuthi utawendani utawukhona na utachubeka nalomsebenzi lekumele esive sibukekele ukuthi awende. Mkhabela, singalinzela nepholini Ramaphosa njengoba lelive libukene nemnotfo lofadala lako kweselakala kwemsebenzi kanye neqishwa kagesi ngenhloso yokumonga. Labaningi bayamhlaba mongameli engivumelana nabo ukutheni esikhansile esiningi wenda kancane izinto zakhe akathatha isinqumo ngendlela lesheshako nengendlela leveta miphumela ngokusheshsha. So ngaleyo ndlela into lenkulu labukene nayo nyalo ukuthi ende ngekusheshsha izinto letiningi aqedele sikubita ukuthi load shedding bantu labaningi abasebenzi kumele ukuthi abone mongameli ukuthi wenda njani kuzodala umsebenzi. Lokho sokuyasheshsha nyalo ngoba ngo2024 siyelikhethwe bashatile abaningi babeka ukuthi iANC kunekwendeka ukuthi ngakhona ukumthola lo 50% ngoba vele besiyethile lithola 50% kuleli khetho labo masipala ngalomnyaka lesidlula kuwo. So ngakho ke into setiyashesha la kumele ukuthi iANC ikhombise ayihole mongameli Ramaphosa kubonakala ukuthi nembala lushintsho liyabonakala ngaphandle kwaloko likusasa leANC angeke libonakale kahle. iANC itatibona ibuye ngelinani lelisetulu eParliament yaba nemandla ekuphatha kuhulumende nga2024 ngalopholi lebukhethile. Mongameli Ramaphosa nguyedwa kulabaholi bonke labe bakhona lapha kule nkomfa lebe bafuna ubuholi beANC nguyedwa lengathi utayiniketa iANC lithuba lekuthi mhlawumbe ikhona kuphatha futhi ngoba mangithi ngiyabuka la bantu labaningi bathemba yena kakhulu ku ANC kanti futhi nje
nebatshali imali bathemba yena kakhulu. So nguye yedwa like ngathi ubanikeza thuba lelingconyana ukuthi angakhona ukuthi mhlambi ANC ayibuyisele ukuthi ichubeke ibuse. Kodwa ke kutawudependa msakathi kutheni kusukela nyalo kuze sifike kuleli khetho loyo. Uyakhombisa mongameli na ukuthi nembala lushintsho angakhona kuliletha ngemva kwekhetho la 2024. Uma ngabe utawuhleka kwenda lokho kusukela nyalo ukuze sifike lesikhathi leso ukuthi siyokhetha iANC itaba senkingeni kakhulu. Asibonge kakhulu Dinanga isikhathi sakho. Umbumelelo Mkhabela umhlati wetepolitiki lotimele asichazela kabanti ngetebuholi beANC lobusha. Sikubutile ke mbukeli ukuthi luthini luvo lwakho ngalesigungu lesetulu lesisha seANC uphendule ngalendlela. Hayi ngisasazi bahleli bezoqhumana nje bazawukhavelana omnye uzokhusela omnye nomnye akhusele omnye. Bebehleli bekhona nje nabakhethwe kule corruption ibisenzeka. Bebehleli bekhavelana. Cha into masiyenze mayidibane ngo2024 sizilungisele into yethu kubana iANC yohlulakele dismal failed. Ngeke sibe saphathwa ngabo ngokuyivote esilandelayo. Kuhle kunakho konke ukuthi ingqungquthela iye yahamba kahle akubanga nazi ihibe. Esikuthembayo ke manje nesikufisayo ukuthi labaholi abakhethiwe besebenzela umphakathi. Thina esendaweni esemakhaya siyafisa ukubona iANC lethu ushintsho. Sibona imigwaqo yethu ishintsha. Mina ngibona ngazuthi kukhetheke kahle vele uRamaphosa wazobuyela kuba ipresident yeANC. uDr Mkhize man bengidawutha kancane kodwa ke ikhona la ilahleke khona kancane uyabona lapha ku treasury umabi ubhayizisekile lapha yana kodwa kuyisifundo kanti nabo lamula nabo kumele bayifunde labafana ukuthi isetshenziswa ngabe LP kodwa ngiyabahalelisela bonke ubuholi obukhethiwe ngoba iANC ingatshintsha kangapi iTop 7 neTop 6 sayo yenza iTop 20 mna inye into endiyichoyo ukhona umuntu osenethemba kwiANC hayi lo umuntu udinga icounseling eserious. Mbona ke mbukeli iSABC angeke itrese ngikuphendulela ngayo. Ucokwe njengasihlalo weEFF eLimpopo Chilitse Aniki kwathi Rasimayepa waqoka njengelisekela lakhe kanti ke Mukwepa Ramalima ucokwe njengamabhalane wesifunza. Lenhlangano ke bebambe umhlangano wesifunza wesithathu esishiho ePhulukwane. iEFF eLimpopo yahlekade onke amagatsha ayo kulandzela kwehlelo ekusekelwa ngelikhetho labohulumende basemakhaya ngeminyaka wa2021. Akhuluma kumbuthano walenhlangano umholi walenhlangano Julius Malema utshele onke amalunga nebaholi labasha balenhlangano ukuthi umsebenzi wabo lomkhulu ukuqinisekisa ukuthi itibalo tekusekelwa kwalenhlangano adihli. Yes, responsibility on their shoulders is to make sure that they do not decline our votes in 2024. If they failed, they must retain our numbers. Malima uphinze watshela labo bebahambela lo mbuthano ukuthi iEFF ngiyokuphela inhlangano lengakhona khipha iANC emandleni okubusa. Akhuluma ngelidzaba lekhetfwa kwesigungu lesisetulu seANC. Malema uthe mengameli weANC Ramaphosa angeke aqedze iminyaka yakhe lesihlanu kulesikhundla. Ungedenge ukuthi iEFF ihlele kulwisana naRamaphosa. Uharata Ramaphosa, he will not finish his term. Ritlolwa liena are riko parliamentary from today. This guy is a delinquent president. Raul Mtwaithobile. Lenhlangano ithi itawuqala emalungiselelo okukhankasela lukhetho lwavelonke langa 2024 ekuqaleni kweminyaka lodako. Sekwehlile kungena kwetincingo letikhonona ngekweselakala kagesi esithi power kusuke etinkulungwaneni letisihlanu kwaye etinkulungwaneni letimbili lokhu kulandzela kucisha kwagesi ngemva kwetimvula letinemandla evikini eliphelile. Lokhu kwendeka nje sodolobha weJozi Mphopalatse ucetha kukhipha secwayiso lesithi leli dolobha liphansi kwencindezelo yokulungisa gesi kanye netindzawo tesikhashana tekufihla inhloko njengoba etakhamuti tihlaselo timvula letinemandla lethamba netikhukhula. Phalatse ke sewubhalele uhulumende wesifunza wavelonke wacela ukuthi letindzawo letibukene nalesimo kuthiwe tindzawo tenhlekelele. Leli dolobha lithi lathola takhiwo ncandi letingakakhiwa letingabita 300 billion wemarandi kanti ke kulungisa lo monakalo loshiwe timvula letinemandla wendele leli dolobha laba sesimini lesibi kakhulu.
We are on the right track in terms of recovery and in terms of basically dealing with the huge backlogs that were encountered due to the recent floods and thunderstorms. We had a plan to address these challenges, and we really implemented this plan, basically led by our CEO. Our dedicated teams put their all in all that we were doing, and we basically added more resources to ensure that we deal with every outage. Leli dolobha linelithemba lekuthi litawutfola tinsita letitawulekelela ukuthi lihlangabetane netingcinamba leti kulendzawo lekhungethwe dehlakalo. Kwanyalo bayachubeka nekusebentisa gesi welidolobha kubuyisa gesi emphakathini letsindzekile. I-City Power ithi ingadzinga imali elinganiselwa kutigidzi letingu-31. Azikuletinye nasibuye titolo. Indlala nenhlupheko igubhe emehlo umndeni wakasithole eMpumalanga Kapa. Kubuyani Tindzaba tesiSwati la SABC wanasanza kungena siyakungela. Gogo lokula lokwesabekako kanye nendvodzakati yakhe lekhubateke ngekwengqondo esigodzini sasetshaka Willowvale eMpumalanga Kapa uhlala emkhukhwini longadzilikana nobe kunini. Lo mndeni wesekele kumphakathi kanzi indvodzakati yaNomveli Sithole ithi kulukhuni kunakekela wonke umuntu kuleli khaya. Zimeko ezinje ezibonakala mihla le ezilalini ngakumbi ezijoliswe kubantu abaphila nokukhubazeka nabantu abadala. Usapho lakwaSithole okokoko laphila ngaphansi kwale meko yobuxwayiba. Lendlu ingawana nini na. Lo makhulu akwazi ukuthini yaya akaphilanga kwasempilweni. Ucela nje into inye yokuba okhelwe indlu ngaphambi kokuba alandulele eli. Cela uhulumende andakhile indlu ihlale nabantwana bami. Kwakulendlu lo makhulu uhlala nentombi yakhe engaphilanga ngokwasengqondweni, nayo akukho nto ikwazi ukuyenza ayifumani nesibonelelo sikakhulumente, kodwa iluxanduva kwelinye lolungu losapho. Kuba nzimana ngakumbi nanjengoko kufuneka befumane amachiza okuthintela izifo abajongene nazo. Lo ngumnqantsa omkhulu kubuyiswa Sithole obajongayo mihla le. Ukutya kukho ngoba kufuneka betye iveji ayikho kuba ayikho imali yokuyithenga. Abantu basekuhlaleni bathi inhlungu abajamelana nayo mihla le yaye bacela urhulumente angenelele. Ndive nakabantu kuthiwa ngosomashishini nangaphandle karhulumente bakho mntu unoba nemfobena akwazi uzokwazi ubana imeko njengalekho ikhawuleziswe. Abahlali nomakhelwane bathi urhulumente maqinisekise ngokuba abantu abakhubazekileyo nabantu abadala bafumana ingqwalasela eyodwa ezilalini. Isebe lezokuhlaliswa koluntu kweliphondo alifumanekanga kuba lenze ilizwi ngobu buxwayiba kolu sapho. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eWillowvale. Nasibuka timakethe tetimali sithola kuthi elirandi licinile nalichasaniswa netimali takulamanye emave. Temidlalo sihlanganise ibhola letinyawo sase-Argentina Lionel Messi sifike eveni laso lekudala wathi ihlathe tivakashele tindlebe siphethe indzebe yemhlaba ngekudzabuka kwekusa lamuhla tihlole tibalandzeli temgelele licembu lelidle umhlanganise esikhumulweni setindiza nasemgwacweni lesengabeni yasenhlokotolobha yalela live. Labangameli ibhola letinyawo e-Argentina bathi leli cembu litobungada lokudla umhlanganiso wendzebe yemhlaba namuhla eBuenos Aires Obelisky. Uhulumende wase-Argentina somemetela ukuthi lwesibili utoba liholide lapho live lonke litojabulela lendzebe yemhlaba. I-Argentina iguqise iFrance ngemagoli lamane kulamabili kuma-penalty ngemva kokuthi badlala ngekulingana ngemagoli lamathathu. I-Argentina iyiwina kwesithathu lendzebe njengoba ike yayiwina phambilini ngeminyaka wa-1978 nanga-1986. Licembu lesive laseFrance limukelwe balandzeli labanyenti kakhulu eParis ngemsombuluko ebusuku nababuya eQatar.
Abadlali abafaka ekhathi Olivier Giroud na Anthony Griezmann bebahola lesicuku sebalandzele ekujabuleni umsebenzi labawendile eQatar. Kanti umgadli waleli qembu Kylian Mbappe loshaye emagoli amaningi kulomqhudelwano naye bekajabula nebalandzele. C'était exceptionnel, on était un petit groupe. We just came back from Qatar. We had a great time there. There were such good memories. We will forever remember this. France gave us joy for 1 month, even if we did not win in the final. Nathi-ke lo ngadilinzela kulethamba embili lethisematheni ekwalagwaleni na Fortunate Ngambule. Ngibonge Dora Mbukeli nathi lethamba embili ehlelweni liphuma embiteni kuligwalagwala FM namuhla. Njengoba sebukhethiwe ubuholi lobusha benhlangano ye-ANC sitawube sijula kabandi ngalabakhethiwe lekomidini lelikhulu le-ANC NEC. Likomishana letekulingana ngekwebulili Commission for Gender Equality likwamukela ukufakwa kwabomake labathathu kubaholi abasetulo labasikhombisa ku-ANC. Sibeka lapha ke lamuhla nasibuye etolo sikhona simo selitulo nisale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulo babukela emakhaya sanibona namhla kusihlwa sibona ngathi namathuba lamahle emvula lasiwakhona la eningizimu khona yafika khona lapha enhlaneni lesifundeni lapha eLimpopo kanti afika siwakhona la eMpumalanga Kapa ngicela safika khona kubo 60% umoya wakhe ufika khona ngel 30 kilometers ngeli hour bukela emakhaya kanti sasibukela ngelithatha sawubona silawo umthu wemvula solabile senjalo abuye la eLgwini lapha esifundeni lapha eThekwini babukela emakhaya kubonakala ngathi lapha endaweni lapha eThekwini mvula ngagcina sekafike khona lapha ku 60% kanti ke 30% kuyofika khona enhlane live babukela emakhaya kanti sixayiso sibuya khona South African Weather Service level 2 kusho kona ukuthi liyadfuma kakhulu Tindzaba lebona sibona khona ngathi libubenze khona bafika khona lapha enhlane live kubonakala kana ngathi nelibhande naliyasikhombisa ukuthi cha kubonakala ngathi kena liyadfuma kakhulu leto Tindzaba babukela emakhaya ngena khona kufuthumala ke live la eGauteng iJohannesburg itawufika khona lapha ku 22 kanti Vereeniging ngicela khona ku 16 ihlethi khona lapha ku 24 Springs ihlethi khona lapha ku 22 sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musini hlethi khona ku 28 phela kwangicela 17 euro 23 Mokopa ngicela ku 18 anyukela khona ku 25 kanti phela ihlethi khona ku 26 kanti sinyukela khona lapha esifundeni lapha eMpumalanga esikhukhuza hlethi khona ku 24 imbombe licela ku 17 inyukela ku 21 Caroline hlethi ku 21 nayo kanti eMkhondo icela ku 13 ihlethi khona ku 22 sihlela endansi esifundeni lapha eKwaZulu Natal eLundi hlethi khona ku 22 Lady Smith hlethi khona ku 20 emva kwamadina eThekwini icela khona ku 19 hlethi khona ku 25 Krokstad icela ku 10 anyukela khona ku 17 sihlela endansi esifundeni lapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha hlethi khona ku 19 emva kwamadina maletho ayicela khona ku 9 hlethi ku 26 kanti Willomo hlethi khona ku 26 emva kwamadicebega ahlethi khona ku 23 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eCape Town hlethi khona ku 30 emva kwamadina eshisa kuleyo ndzawo nabo lapha eBeckford West cela khona ku 30 13 linyukele khona ku 30 kanti lapha eRiversdale cela khona ku 14 nyukele ku 28 Mossel Bay hlethi ku 24 emva kwamadina esifundeni sefle esikhulu kunato tonke ziyangena lapha eNtshonal lapha enhlane live epha ePinkton hlethi khona ku 37 kanti eSpringbok hlethi cala ku 17 nyukele ku 33 Kimberley ihlethi khona ku 30 kanti DR cala khona ku 12 nyukele khona ku 28 esifundeni sefle esilandelayo lapha eFree State enzaweni lapha eFrankfurt hlethi khona ku 24 Sasolburg cala ku 14 anyukele ku 25 kanti eBloemfontein cala ku 12 inyukele khona ku 29 esifundeni sefle sekugcina lapha eTosca hlethi khona ku 35 babukela emakhaya ngasi ngiloba lingeniphathela buya lokuhle nisalene kahle more than a few